bakwethu udibana njalo uhlelo lwamaviki wonke buza iBhayibheli kuphendule olamukela ngentokozo umfundisi uEsindlovu ngihamba lempofo ezimbili OP lo CK ngizathi basamukele. Siyabonga mfundisi, salibonani balaleli, siyahlangana njalo uhlelo lwethu lwamaviki wonke buza iBhayibheli likuphendule lapho inkinga esilazo ngezifundo zeBhayibheli eziphendulwa leBhayibheli ngokwalo okhulumayo umfundisi umpofo CK. Salibonani balaleli, siyathokoza njalo ukwathi sesihlangene kuleli iviki kuhlelo lwethu lamaviki wonke lapho esifunda khona ilizwi likaThixo sindawonye. Uthandazo wami ukuthi uNkulunkulu asiphathise sithakazelele ilizwi lakhe silifunde libe ingcenye yezimpilo zethu. uNkulunkulu asenzele umusa asiphe ukuzwisisa lamandla ukuthi lilalele siliphile ezimpilweni zethu. Umfundisi oBimpofu siyabonga. Siyabonga abafundisi, siyabonga abalaleli. Sikhangela kakhulu inkonzo zeTabanekeli, sikhangela kakhulu iminyaka abafundisi abakhulume ngayo 2,300 2300 years or days. Yabantu bechasisa kithi lapha ngiyakwazi ukuthi abanye bengeza into ezinjalo sebehle besesaba lokubala ukuthi hey into lenzima uvele ngabalekela isame eclassini nazi izindandele eChurch kodwa ke hayi kakunzima abafundisi bazasichasisela ukuthi iminyaka naleyo ihlethunwa ngapi kwenzakalani kiyo yathi sikhuluma ngayo kuvikela iphelileyo la kulani iviki lokho sigida phezukwayo nethemba lokuthi uzagcina ukuzwisisa ukuthi kuhamba njani. Mfundisi OP lokho sikhangele iminyaka engamakhulu zinkulungwane ezimbili amakhulu amathathu kunjalo iqalisa ngaphi nini njani. Siyabonga. Engxenye singaxhuma evikini eliphelileyo. Evikini eliphelileyo sigcine sithi thina usuku olulodwa lumelele umnyaka onjani owodwa. Kuyizikheli ngu4 ivesi ngu6 lo lamanani ngu14 ivesi ngu34. So nxa sikhuluma ngendaba zesiprofeti kumbe ngengwalo zesiprofeti usuku olulodwa lumelele umnyaka onjani owodwa. So lapha sikhangele amalanga azinkulungwane ezimbili lamakhulu amathathu amele iminyaka ezinkulungwane ezimbili lamakhulu anjani amathathu. So khathesi sesikwazi ukuthi kuthi ukuthi amalanga lawa amele iminyaka. Kodwa umbuzo okhona ukuthi siqala nini ke leso sikhathi? Kuqhathekile khonoko ngoba nxa sibala kumele kube le ndawo lapho esinjani esiqalisela khona. So uzafunda laphana umfundisi uCK uDaniel ngu9 ivesi ngelika 25. uGabriel usenika ke incazelo liyani sikhuluma ngayo iviki ephelileyo ukuthi sesichasathe ukuthi isikhathi lesiyana sime njani. Verse 25 iBhayibheli lithi lona ke ngakho ke yazi uqedisise ukuba kusukusela ekuphumeni kwelizwi ukuba kwakhiwe futhi iJerusalema kuze kube sekufikeni kogcotshiweyo umbusi kuza kuba ngamaviki ayisikhombisa. Siyabonga. Kukhulunywa lapha ngokuthi yazi njalo uqedisisa ukuthi kusukela ngesikhathi sesimemezelo sokwakhiwa kakutsha iJerusalema. So ungafunda kusukela kuvesi 24 uzufike kuvesi 25 uzananzela ukuthi nxa ulandela umkhondo weBhayibheli uwona lo umuca othi kusukela ngesimemezelo sokwakhiwa kweJerusalema yiwo osivezelayo ukuthi sibala sisukela ngaphi njalo. So iBhayibheli isitshela lapho ukuthi ngomnyaka lapho kuyamenyezelwa khona ukuthi iJerusalema kayakhiwe kakutsha kuthi ukuthi wona lo mnyaka yiwo lapho esiqala khona ukubala i2300 years. Isisehlakalo so ngezinyela isehlakalo lapho okuqala khona le minyaka isehlakalo lapho kumenyezelwa khona ukwakhiwa kakutsha kwani kweJerusalema. Ungahamba ke uyebala eBhayibhelini njalo kuEzra ngu7 ivesi ngelika 12 lo 13. Mhlawumbe ngenxa yesikhathi njengoba namhla sile methi eziningi kumele sizichasise bazayibhala phansi abalaleli bazayibala. uEzra ngu7 ivesi ngu12 lo 13 iyasitshela laphana ngesimemezelo senkosi uArtaxerxes inkosi yasePersia. Yiyo eyenza isimemezelo esasebenzayo ukuthi iJerusalem iqalise ukwenze njani ukwakhiwa. So kwenzakala nini khona lokho? Kwenzakala ngomnyaka ka457 BC. Ukuthi 457 BC usithi ukuthi before Christ. Iminyaka engu457 uJesu kanjani akazalwa. So iqala nini iminyaka engu2300? Iqala ngo457 BC. Kungani iqala khonapho? Ngoba yiwo lo mnyaka okwamenyezelwa khona inkosi uArtaxerxes ukuthi kwakhiwe kakutsha ini iJerusalem. Mfundisi mbonani ukucacile ngibona abalaleli basilandele eduze. Siyabonga. Ngenye indlela ngo457 ungafaka isikhonkwane sakho ukuthi nte phansi
intambo yakho siqalisa sisiya phambili kunjalo nxa lingafaka isikhonkwane balaleli 457 BC sifaka intambo siya phambili ngoba kuzamele ukuthi sizisebenze inombolo lapha mfundisi sikhe sithathe ke sisuka lapho sesiyanga. Ngiyabonga mfundisi wami verse ngu24 kuDaniel chapter 9 lo 25 ngizaphinda futhi ithi yona ke amaviki angamachumi ayisikhombisa uNkulunkulu owamisele abantu bakini lo muzi wakini ongcwele ukuba kuphele ukwenza okubi lezono emva kwalokho kuthethelelwe izono kuqiniswe ukulunga okungapheliyo kuze kugcwaliseke umbono lesiprofeti kuhlanjululwe lendawo engcwele kakhulu. So sinanzelela ke lapha ukuthi sesila lapho esiqalisela khona ukubala iminyaka isikhathi sakhona sivumelene sathi ngu457 BC. So sinanzelela ukuthi izikhathi ezahlupha uDaniel zimbili 2300 days esivumelene ukuthi 2300 years le 70 weeks. So sifuna ukuthi nxa sinanzelela lapha sinanzelela ukuthi njengokutsho kuDaniel lapha uverse ngelika 24 ukubana ke amaviki angamachumi ayisikhombisa lawa lezi zinsuku ezazimiselwe isizwe sakwaJuda ukubana ke balungise indlela zabo bephiwe umusa ukuthi ngemva kwasona leso sikhathi bangalungisa kuzabalungela nxa bengalungisanga ukwahlulela kuza kwenza njani kuza kungena ivangeli lidluleliye kwabanye. So ukuze sikubambe kuhle lapha inombolo zethu kakuhle lapha sizananzelela ukuthi nxa sikhuluma ngamaviki ayisikhombisa iviki ilensuku ezisikhombisa. So nxa sikhuluma ngamaviki ayisikhombisa sithi thina ngu7 times ngu70 times 7 ngoba nje ukuthi izingamachumi ayisikhombisa so i70 weeks lezo esikhuluma ngazo times 7 zisipha u490. So nxa siqalisa kusukisela ku457 singabala iminyaka engu490 kusukisela ngo457 sizafika siyethi nqwa ku4 ku-AD 34 kusitsho ukuthi kusukisela ekuphumeni kokubana ke iJerusalem lakhiwe kuze kuyefika u-AD 34 amaJuda babephiwe isikhathi somusa sokuthi balungise indlela zabo. So yiso isikhathi lesi uDaniel esasimhlupha ecabanga ukuthi simele ukuthunjwa kwabo eBhabhiloni. Enxa imfundisi lincedisana khonapha imaths zakhona sizikhakhathe la ukuthi asisukeleni u457 sifika njani ku34 lokuthi wina okwenzakala enxa yokuqhakatheka sikukhulume kubalaleli bakuzwe. Okunye kwakhona siza kuthinta sisiya phansi lapha ngoba siza kuhlephuna isikhathi zakhona kodwa kanje sithe saqala ngelokuzene ngamaviki la angamachumi ayisikhombisa iwesiqale ngawo sathi thina ayingxenye yaleyana iminyaka leyana ezimbili ahlishina khona phansi. Okunye engxenye yokulula abalaleli abangakwenza lapha bangathi bona 490 minus 457 uzathola engxenye uzathola u-AD 33 uzathola u33 answer bona banje kodwa ngenxa ukuthi kulento okuthiwa i-zero factor ukuthi ngesikhathi kutshintsha kusuka ku-BC kusiya ku-AD kulomnyaka owodwa oyeqwayo lapha so ku-33 siya edela u1 iyasifisa ku-34 u-AD 34 so yindlela yenye lula engayenza ukuthi sinanzele ukuthi sifika njani ku-AD 34. Ngicabanga ngamfundisi uZatha Paul ukuthi kwenzakalani ngo-AD 34 wabaye bakwazi okwenzakalayo ngo-AD 34 lokho sesikuthola kuTestament elitsha ukuthi ivangeli uJesu ngemva kokubana ke esefile abafundi bakhe basala bejumayela ivangeli kwaze kwabizwa uStefano. uStefano wasekhandwa ngamatshe ngenxa yokuthi wayechumayela ngoJesu yena lo ababengafuna ukuzwa ngaye. So ngokukhandwa kwaStephen ngamatshe kwahle kwafaka uphawu ukubana ke umusa usususiwe ke endlini yamaJuda
ivangeli selingakhululeka ukubana ke ligcwale umhlaba wonke. So ke lokhu sikuphawula ngokukhandwa kaStephen ngamatshe ngo-AD 34. Okay, siyabonga mbona kuyacaca. Engxenye kwenze kucace kubalaleli ukuthi asitsho ukuthi amaJuda kasindiseki. Kunjalo kodwa sitsho ukuthi ngo-AD 34 njengesizwe kunjalo mfundisi. UmJuda ngamunye wamukela uJesu uyasindiswa. Kodwa njengesizwe umswa wavala. Siyabonga mfundisi wami. Kuyezwakala ngithi mfundisi OP siyabonga siqhubeka siyaphambili. Engxenye okunye ukuthi sikwenze kube lula. Uzananzela ukuthi kukhulunywe nge-70 weeks lapha. Uzananzela ukuthi uvesi ngu-24 lo 25 is-70 weeks lezi ziyaqunywa. Angithi sizwile ukuthi kuthiwa ziyaqunywa. So i-70 weeks zikhutshwa ku-2300. Ngokunye futhi ukuqathekile omele sikunanzele. So njengoba sithethe i-70 weeks yi-490. So ngathi 2300 minus 490. Sasala le minyaka khona phana ethile esizabuya kuyo. But engifuna ukuthi ngigcizelele kathesi ukuthi amavila angu-70 ayehlukanisiwe futhi lawo. Kunjalo. Kule isigaba sakuqala iviki ayihlukaniswe kwaba iviki kwaphinda kwaba i62 weeks kwaphinda kwaba i7 weeks. So ngezinye indlela ukuthi i70 weeks zethu lezi ziqunywa zaba izigaba ezintathu. Kule 1 week, kule 62 weeks, kule 7 weeks. Kuqhathekile khona nxa sesikuchasisa futhi zakuzwisa kodwa ukuze kube lula ngoba kwathi 70 weeks zilezi igaba ezintathu. 1 week, 62 weeks, 7 weeks kuyasinika i70. So khathesi lapha sesikhangela esinye futhi isigaba ese70 weeks. Isigaba lesi 70 weeks ngesani uyasithola lapha futhi kuvesi ngu25. Uvesi ngu25 uthi yena kusukela esikhathini sokwakhiwa kweJerusalem kusiyafika kuMesiya kuzaba ngamaviki ayisikhombisa lamaviki angamachumi ayisithupha lambili 62 weeks. Yiko sikubona lapha. So i62 weeks lezi le 7 weeks yizo lezi esithina zisinika 69 weeks. Then ungathi 69 times 7 uzathola 483 years. So 483 years ngezani? I483 years ngezokusuka ku457 BC usiyafika okugcotshwa khona uJesu othiwa nguMesiya. Yiko lapha kuthiwa kusiyafika kuMesiya esikhiwa ithi until the Messiah nguverse 25. Kusitsho ukuthi kusukela ngo457 BC singathatha kupha 483 years siyafika ku-AD 27. Ku-AD 27 kwenzakalani? Yikho lapho uJesu abhabhathizwa khona wagcotshwa njengoMesiya. So i69 weeks zisisusa ku457 BC zisiyasifikisa ku-AD 27 lapho uJesu agcotshwa khona ebhabhathizwa njengoMesiya. Uphinda mfundisi uyaphangisa anti abanye kuthiwa bayaphuza ukubamba. Siyabonga. Yela siyiphinde ngalindlela. Sikhuluma lapha amanye amabhayibhili athi 3 weeks. Amanye amabhayibhili athi 7 weeks and 62 weeks. So unga-eda u7 weeks lo 62 uyathola 69. So lapha kukhulunywa nge69 weeks. Ukuthi sibe kwathi 69 weeks ngamalanga amangaki siyakwenze njani? Siyathi 69 times 7. Sesithola abani answer? Sesithola u483. So 483 years lo usisa ngaphi? Usisa ekugcotshweni kukaMesiya. So kusukela ngo457 BC esiqala khona i2300 sisiyafika kuMesiya kuthi kumele kube iminyaka emingaki 483. So i483 leyi isichiya ngaphi? Isichiya ku-AD 27 lapho okubhabhathizwa khona uJesu egcotshwa njengoMesiya. Igama lokuthi Mesiya lithi ukuthi ogcotshiweyo. So nxa kuthiwa to the Mesiya ukuthi siya ekugcotshweni kukaJesu okwenzakala ngo-AD 27. So 483 years zisuka ngo457 BC sisiya ku-AD 27 uJesu egcotshwa ebhabhathizwa. Kuyacaca mfundisi. Siyabonga. Hayi siyayifunda iSamu yesiprophet. Sikhe ithathe khonapho. Ngiyabonga mfundisi wami. I70 weeks lezi sesizibonile ukuthi isigaba sakuqala usesikhulunyiwe kubana ke sigcina ekugcotshweni kukaMesiya ebhabhathizwa. Isigaba sesibili kadesi antsho i62 weeks lezi ezikhulunywa uqala lezi sesisiya ku7 weeks ezilandelayo ngoba nje sithe thina i70 weeks ezilezigaba eziqunywe zaba zezigabeni ezintathu 62 ne7 ne1
bonke singakuhlanganisa kusipha ngaki 72 kusiba 70 kusipha 70 then i62 sesikhulume ngayo kade sesikhuluma nge7 weeks nxa sikhuluma nge7 weeks njengoba ke iviki lensuku eziyisikhombisa siyathi thina 7 times 7 ibisisinika u49 kusitsho ukuthi i7 weeks yi49 years i49 years lezi ziqalisa khona phana ku457 so ungaqalisa khona phana nge49 years usiyafika ku457 uzathola ukuthi umuzi lo wawusuqede ukwakhiwa kakutsha so if 49 years kusukisela ngo457 sifika sime ngqwa ku408 kulapho okwaphela khona ukwakhiwa kakutsha komuzi weJerusalem ku408 BC 408 BC yes hayi ngilethemba basilandela kahle abalaleli siyabo basilandela mfundisi OP so engese singa summarize siqale ku457 BC ekumenyezelweni kokwakhiwa kweJerusalem so athe sesingezelelo okunye sathi suka ku457 BC siya ku408 BC okuyi49 years lapho kwakhiwa khona ini iJerusalem kuphela kokwakhiwa kweJerusalem enye isikhathi futhi sesikhulumile ngo-AD 27 lapho kwabhapathizwa khona ubani uJesu isikhathi futhi sesikhulumile ngo-AD 34 lapho kuvalwa khona umusa wani wamaJuda lokukhanjwa khona ubani uStefan izikhathi esinjani sisizikhulumile lezo then ungabala futhi kuverse ngu24 lo 25 uzathola ukuthi sisuka ku408 BC esithethina yi7 weeks singa edela futhi 62 weeks zethu lokho sikhuluma nje into eyi1 ngendlela ezijiyeneyo singangezelela u62 weeks sisuka ku408 BC sesiyafika ku-AD 27 futhi so i62 weeks lezi lokho eziyingcenye yengaki ye70 weeks so ungathi 62 times 7 uyathola 434 years so i434 years ngezani zisuka lapho kuphela khona ukwakhiwa kweJerusalem isiyafika kuMesiya futhi 27 so sisuka ku 408 BC singathatha 434 years siyafika ku-AD 27 so kuthi uthini kuthi 62 weeks ziqhumana lo 408 BC zibe sezisiya sichiya ku-AD 27 lapho uJesu anjani agcotshwa khona ebhaphathizo so kusitsho ukuthini kusitsho ukuthi sesisele viki elilodwa kuma viki angu70 ngoba siqalise nge7 weeks esithe ikwakhiwa kwani kweJerusalem sisuka ekwakhweni kweJerusalem siyangezelela 62 weeks lesisiya kubani kuMesiya uJesu ebhaphathizo then kusitsho ukuthi singathi 7 zakuqala le62 sesiya ku69 sesale 1 week esisa kubani ku70 weeks so kathesi ke sesifuna ukukhangela ukuthi kuyenzakalani ke ngeviki yokugcina le okuthiwa yi1 week nasi 1 week CK verse ngu27 yes ibisisithona ke umbusi uzakwenza isivumelwano esiqinileyo labanengi okweminyaka eyisikhombisa ukuthi phakathi kwayo ayivale imhlatshelo lemnikelo phakathi kwalokho ukucitheka kufike umcithi kuthi ekucineni kufike lokho okumisiweyo mayelana lomcithi so iviki le esikhuluma ngayo eyokucina njengoba ke kuyiviki sesifundile lapho esifunde khona sinanzela ukuthi sikhuluma into efana nayo futhi uzananzelela ukuthi sibonile lapho okucina khona i69 weeks sesiselele lele viki le eyokucina iviki yokucina yona ilensuku ezingaki eziyisikhombisa so phakathi kweviki yokucina leyi ithi yona ke uMesiya uzakwenza njani uzakuqunwa so ke ungakhangela ihalf yeviki i3.5 so i3.5 lezi uzananzelela ukuthi ungazingezelelela ku3.5 ku-AD 27 lapho kwagcotshwa khona uMesiya ebhaphathizwa uziya kufikisa ku-AD 31 so u-AD 31 lapha kulapho uMesiya abethelwa khona esiphambanweni ikufa kukaJesu lokho ngo-AD 31 so iviki sesiyibonile ingxenye yakuqala sesilayo i3.5 phakathi kweviki yokucina
so engcenye singangezelela kwapha ukuthi ivili anti ilamalanga angu7 kusisho ukuthi i7 years anti stay ilanga elilodwa leminyaka owodwa so iviki i7 years phakathi kwe7 years kuthi ukuthi ngu-1831 ikuJesu afa khona singangezelela i3.5 ku-1831 sesibuyela futhi ku-1834 lapho okuphela khona i70 weeks kumbe i490 years. Siyabonga abafundisi, mbona siyalandela sifuna ukuthi sizwisise kakuhle ngoba abalaleli abaningi bangabona inamba lezi bahle bathi bachayela uvalo liganga bachayela uvalo kodwa mbona siyakuchazisa ukuthi ngasiye egcineni lapha mfundisi OP. Siyabo engce singaphinda futhi ukwenza ukuthi siphinda singachaya futhi sifinqo so sithini lapha ithina i2300 years ziqala ngo457 BC right 457 BC ungakhipha 49 years ngathi nxa sibala iminyaka ku BC siyabe sisubtract ngoba siya ekuzalweni ukabani kwaJesu so singakhipha 49 years laphana ku457 BC yikho lapho siya khona kubani ku408 BC ngo408 BC kuyenzakalani ukuphela ukwakhiwa kweJerusalem yizo lezana okuthiwa yi7 weeks eziyi49 years then sisuka ku408 BC sesingezelela 62 weeks i62 weeks yizo esi10 singathi 62 times 7 434 years so singangezelela 434 years laphana esisuka ku408 BC siya ku8027 8027 kulani yikho lapho sibona khona uJesu enjani ebhaphathizwa egcotshwa right sisuka khonapho sesiya kuviki yokugcina esithe yi7 years kuphakathi laphakathi kweviki yokugcina suka ku8027 yikho siya ku8031 ku8031 kuyenzakalani sikuJesu anjani afa khona uMesiya lapha aqunywa khona then sisuka ku8031 singezela 3.5 years siyafika ku8034 kuyenzakalani yikho lapho kuphela khona i70 weeks kumbe 490 years umusa wamaJuda njengesizwe yikho lapho futhi okukhandwa khona ubani uStefan so kade sesifuna ukuthi ke sikhangele ukuthi njengobana iziprofeti lesi sikhuluma nge2300 years kuyini osokusele so sisukela ngo-AD34 kuthi ukuthi sesikhave 490 years kodwa kade ukuze sibe kwazi ukuthi isiprofeti lesi siphelela ngaphi sesiza ukuthi thina 2300 years minus 490 years so sesikhupha iminyaka engu490 kwemikhulu engu300 ngoba iBhayibheli ithe i490 years lezi zikhutshwa ku2300 so singathi 2300 minus 490 siyasala le 1810 years right nxa sesele 1810 years sesibuyela ukuthi kathi i490 years zona ziphelele ngaphi ziphelele ku-AD bani 34 so nxa i490 years ziphele ku-AD 34 sesisayelwe iminyaka emingaki ukuthi siyefika ku2300 iminyaka engu1810 so sesithatha iminyaka engu1810 siyi-ede ku-AD 34 singathi thina 1810 plus AD 34 sesisiya kubani ku1844 kusithi isiprofeti sethu ese2300 years siphela ngo-AD 1844 mfundisi ngakuthabe kuleyo gwembu kuzabe lokhu bhala bekungaba lula yini ukuthi sibhala ubhala emanombolo alula abantu beyakhangele bhala kodwa lethemba bayalandela abalaleli kunjalo usuyiqedisa sikhe indaba ka1844 sefike kiyo vele OP. Ngiyabonga mfundisi wami isihloko sethu esisikhangeleyo sikhumbula ukuthi sikhangele ukwahlulela ukuhlolisiswa kokwahlulela so sinanzelela ukuthi besikhuluma ngethabanekeli lethu vele belilezigaba ezimbili indawo engcwele nendawo engcwele so sinanzelela ukuthi lapho kuphelela khona isiprofeti sethu ngo1844 kulapho uJesu aphuma khona endaweni engcwele wayangena endaweni engcwele ukubana ke ahlambulule isanctuary lasezulwini enza umsebenzi oyenziwa ngompriester omkhulu engangeni ngegazi lezinyamazana kodwa engena ngegazi lakhe elacitheke emthini waseKalvari mfundisi enxa ukuze abalaleli bahambe lathi u1844 engakafiki wayengakuJesu wayesendaweni engcwele isigaba sokuqala lesiyana lapho umpriester omkhulu wayengena suku zonke kusenziwa imhlatshelo yanini ngasuku zonke
kodwa ngo-1844 wayesesiyakwenza inkonzo yokugcina yokubuyisana yayisenziwa kanye ngomnyaka. uhle usitshele mfundisi ukuthi kutshoni khonokho kithi mfundisi wami kutsho ukuthi uJesu usesenza umsebenzi wokugcina. Isikhathi sihlezi lapha thina kathesi ungananzelela isikhathi sesiprofeti esisiphiweyo saphela ngo-1844. So kusitsho ukuthi ngapha sesiphila ku-extra time akwaziwa ukuthi isigaba lesi siphela nini. Kusitsho ukuthi mina lawe mlaleli kumele ukuthi sihle sizilungiselele ukuthi ngitsho la ngasiphi isikhathi umusa wamaJuda wavalwa njengesizwe ngo-1834. Xa umusa wamaJuda wavalwa kusitsho ukuthi umusa wethu lathi uzavalwa kawusoze uhlale ukhona kuze kube nini nanini. Kodwa ingozi yikuba lokho sibalisela. Yimna mfuna ukuthi engamfundisi ngizabuyela ku-office ngasigqiba ukuthi uthe wenza umsebenzi ngiyenza ukuthi siphinde kunjalo mfundisi. Wenza umsebenzi bani usincedisa ngani? Umsebenzi awenzayo sithathela kuzifundo zethu ezedlulileyo. Wenza umsebenzi wokuhlambulula ithabanekeli. Wona lwana umsebenzi awenza ukuhlambulula ithabanekeli. Leli thabanekeli esikhuluma ngalo ngelasezulwini. Angaqeda izono zonke lobubi bonke bubekwa kumnikazi wenza abantu babone omelwe imbuzi kaZazeli yona leyana esithe nguSathane. Izono ziyabiselwa kumnikazi. Oyabe engavumanga uzasala lesono sakhe, ovumile isono siyabiselwa kumnikazi. Kusitsho ukubana ke kusindiswa lokukhululwa kovumileyo. Mfundisi 1844 yisigaba esiqhathekileyo kakhulu. Ngoba kuthi ukuthi kusukela ngaleso sikhathi izono zonke ezivunywayo ngokomfanekiso ziyasuswa emuntwini ziye kuthebanekeli lasezulwini. So uJesu eqeda umsebenzi wakhe njengoba nakukhulunywe laphana uyasusa zonke izono ezivunyiweyo ezibisela kumnikazi. Kusitsho ukuthi uyabevunyelwe uyabe ngaselani uyabe ngasela sono. Lethabanekeli lasezulwini liyabe lingaselani liyabe lingasela sono. Zibuyela kumnikazi uSathane. So okuqhathekile kakhulu lapha ukuthi khathi wena uzafelani. Ngoba uJesu uthi visa isono sakho, visa isono sakho, visa isono sakho. Yilo ubizo uJesu alunikayo. Akula sizathu esokuthufe ngenxa yezono zakho ngoba uJesu ufuna ukususa isono kuwe asithathe ekugcineni uzasibisela kumnikazi uSathane. So isizathu esokulahlwa kasikho. Nxa indaba le uyifunda uzathothi kunzima ukulahlwa kulokusindiswa. Nasindaba balaleli kunzima ulahlwa kulokusindiswa. Phenduka usindiswe, vuma izono zakho. uJesu uzakuthethelela ube lelungelo emthini wokuphila. Sidibane njalo kuvikelizayo ikhathi esifana nayo endaweni efanayo. Siyabonga.